Jadi one lo butuh ako laku kuta tegi tombo di tet mori kuta saka ngasang gawas kapu ngasang gaw di tet inang lain amang lain. Ho tuak laku. Saka ngasang gawas. Kapu ngasang gaw. Itu. Teti tangkal hinana poro hinana kita kali tepopong kali kiong alak ya. Poro hinana kita kali neka kita manga holes kole musin ya. Poro nuko ne buku kali pecing ne ya tulis kali. Poro neka manga kole ngasang dekor got ya neka manga ngasang ya telbeke ya. Poro kia kita kali ubagu lain nanti wokleson one ngasang ya ngoenga neten tanah gitu. Nakarabon di tet morite. Oleh itu ba kole manuk. Kut buat agua jaran hinana neka ngoeng kole musik. Hotuak dami. Itu dah ada valen bau gitu kan. Yo, tapi Markus. Yo. Itu kalau bawa saya tegidami anak dite pemain selama kalau dite go eta kudurit ya tombo mangrai adak mangrai ho du cekeng lonto kuduta adak buat vai anu ke sekolah ya so kita kira-kira eme sebagai tecako ko ata veva ya kudut kapua nite-nite bekisuta mai nite so cara kapun selama go itu agua cokolea cara valen apa gitu mungkin itu perlu apa cingdan gitu yo tapi mana itu? Yo. Ayo na cekang kurut buat bayi kamping anak dite, kurut ngo sekolah, yo. Kurut lagi liang ngasang tacik, limbang liang ngasang tacik bilar gitu. Yo. Ay poli lite pung one maya SDN liya poli leles liya, SMP liya poli pas liya, one SMA liya mangai jasan o mangan kole one mai jasa kitun kia kut kabe kole tekietan kia kucir koyone ya bibir nengasanga anak dite mental koyone lemah ita koy ngasang pintar lihat tai totone ngasang molol one ne tenggolo one ya kampus itu tara manganggo negara akun ngasang ASEKAE lain oleh kota unti teta kurut ngasang buat tagu bain teti ngasang tangkal kia poro neka mangai ngasang watang lambar ronggo doong kia neka manga ngasang holes kole musing ngoeng kia poro ruda olo koi kali ngasang nuk molor gitu kurut ita pintar kia totol kia ngasang molor pecak neng ngasang gerak tayo neng ngasang pekir kia gitu mangan neng ngasang panggalo negalan tay kuruta tibit neng ngasang ijasan poro one mai hitul lalong bolong kia duhungon lalong rombeng neng duh kolen ame lalong rombeng duh kolen kia we kolea tanan kia kior kole beho kapu agunah ka kole ay lorong one viejo kole tite kuruta nai canggih tu kaca lelen tite kut buat ngasang bain ngasang anak itu rantang manga batang lamban itu salang rantang manga ronggodo poro sanggen tahun kali ya ite caliu pagu caimpu gitu nai canggih tite tu kaca lelen kut mangan neng one hia neka manga tel bekek ya neka mangan regot neka manga kole ngasang curu burun ya poro naka iteta ngasang ASEKAE itu kata lite itu ngasang pajung redung ya lite itu ngasang mantel paki kut khaen lia ngasang atatoy khaen itu itas neng ata di artai dumpus neng ata ya nuklia itu de caya tombon kole itu kapu kapula tanta umum deh gitu teten gitu one mai gitu teh oleh rawan jaga bak di ngasang ASEKAE ta ngasang inang lain ngasang amang lain
itu ngasang betalai. Jadi one lo butuh ako laku kuta tegi tombo di tet mori kuta saka ngasang gawas kapu ngasang gaw di teta inang lain amang lain. Ho tuak laku. Saka ngasang gawas. Kapu ngasang gaw. Itu turun cemol. Turun cemol lah tombo gitu. Sinan apa? Sinan tuak. One mai sinan tuak itu ga valel ke sinan mai. Cok kira valen. Valel perlu. Yo. Nakatai. Yo. Kari di tet mori. Guruta valen nakadamit ngasang anak. Ay poling gabit pekki gamil ite poli bantaraja. Gurut mangan nai canggih tite ko tuka calele kut buat ngasang bain ngasang anak dite empo gami anak dite. Oleh poro puno main. Yo. Ay ho tite liu pimpun dite beku bai lenta sairing tu. Cana it kali yang ngasang one buat bai rinana gitu. Catukar kali kut ngasang rudan. Poro neka manga kole musik gitu. Poro nga hinana kali ya dite itu tepopong kali kiong ala koy kali. Poro ga sanggen neka manga koles ngasang dopor ngoyeng ya. Neka manga koles itu onea ngoyeng kuliah dia neka manga ya do ngagudung kat neka manga ngasang batang agu lambak. Oleh memang asata master raja itu. Oleh nangger batanas. Memang askodo tetu comong gitu. Oleh bal bayroncos. Kut bay laus itu leso salas. Ai itu ngasang ngaji damit ngasang inang lain amang lain. Nakakari di tet mori beliga. Oleh to memang cia lagu selantai. Ho kole damit ngasang inang lain amang lain. Itu ba kole ngasang manuk tungkut ngasang teti tangkal. Misalnya teti tangkal hinana. Poro hinana kita kali tepopong kali kiong alak ya. Poro hinana kita kali. Neka kita manga kole musin ya. Poro nuko ne buku kali pecing ne ya tulis kali. Poro neka manga kole ngasang dekor got ya neka manga ngasang telbekek ya. Poro kia kita kali. Ubah gulai nanti. Wokleson one ngasang ngoeng neten tanah gitu. Nakarabon di tet morite. Oleh itu ba kole manuk. Kut buat agu jaran hinana neka manga ngoeng kole musik. Hotuak dami. Itu dah tada valen bau gitu kan.